Alhamdulillah wa rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah juzuk ketiga 3 Ramadan. Kutim A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, insyaAllah itu ayat yang kita biasa dengar, iaitu ayat kursi. Ada pada juzuk ketiga daripada Al-Quran ya. Dan ada satu lagi ayat yang agak baik, doa yang biasa juga kita biasa dengar, iaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, janganlah engkau mesongkan hati kami sesudah engkau memberi hidayah atau petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Ya, kemudian kalau kita tengok daripada dua ayat yang kita bacakan ini, kita boleh tadabbur. Yang mana ayat pertama, ayat yang mengagungkan Allah SWT, ayat kursi yang sangat banyak kelebihan yang kita amalkan sepanjang kehidupan kita, alhamdulillah. Dan kemudian ada doa yang sangat baik yang diungkapkan, yang mana kita minta sangat kepada Allah Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala memberi hidayah, petunjuk kepada kita, jangan dipesongkan hati kita, jangan dipesongkan, jangan disesatkan hati kita daripada jalan kebenaran ini. Dan kita minta Allah Ta'ala pemberian rahmat yang melimpah-limpah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita perhatikan juga ada satu doa yang baik daripada surah Al-Baqarah yang kita baca di hujung ayat, iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.